Amahoro y'Imana niyo mbifurije inshuti bavandimwe aho muherere hose mu mpane zisingewe ubasuhuza ni Lion DAMOUR 777 kuri mikoro ndabakunda cyane. Reka rero dukomeze kubagezaho amakuru agezweho kubijyanye n'icyorezo cya Marburg yakomeje guca ibintu mu gihugu cy'u Rwanda aho abantu bishwe n'iki cyorezo cya Marburg bakomeje kwiyongera muri kino gihugu cy'u Rwanda. Minisiteri y'ubuzima kuri iki cyumweru yatangaje ko hari abandi bantu babiri bishwe n'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Iyi virusi tukaba tubibutsa yuko yakomeje gukwirakwira ariko ahanini ituruka mu dusimba cyangwa se udukoko tw'utunyamababa cyangwa se utwo benshi bakunze kwita uducurama. Bituma umubare w'abamaze guhitanwa n'iki cyorezo mu Rwanda ugera ku bantu 8 uvuye kuri 6 abenshi bari biganjemo abakora mu bitaro ndetse n'abadogiteri bakuru. Twari twababwiye yuko abadogiteri babiri ba CYA bamaze kwitaba Imana, abadogiteri babiri ba Roi Faisal bamaze kwitaba Imana ndetse n'abadogiteri babiri bo mu bitaro by'abasirikari i Kanombe bamaze kwitaba Imana. Ubu rero umubare w'abapfuye bishwe n'iki cyorezo cya Marburg bakaba bamaze kuba abantu 8 aho kuba 6 nkuko twe twabibabwiye. Ni mu mibare mishya yerekeye iki cyorezo Minisiteri y'ubuzima yaraye itangaje. Iyi mibare irerekana ko nubwo umubare w'abapfuye wiyongereye nta bwandu bushya bwigeze buboneka kugeza ku mugoroba wo ku cyumweru tariki ya 29 Nzeri 2024 abantu 26 nibo bari bamaze kwandura. 18 muri bo bakaba bari kwitabwaho cyangwa se barwaye bikomeye cyane bari kwitabwaho n'abaganga. Hagati aho minisante cyangwa se Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda mu mabwiriza yashyize ahagaragara ku cyumweru ariko kuba abanyarwanda batemerewe gukorera imihango yo gusezera ku witabye Imana mu rugo, mu rusengero cyangwa mu musigiti. Uwitabye Imana agomba kwitabwaho n'abaganga babifitiye uburenganzira ndetse bambaye imyenda ibahisha kugira ngo batabasha gukora ku witabye Imana. Ariyo mpamvu tugomba kujya tubagezaho buri munsi amakuru yizewe ajyanye n'iki cyorezo. Ariyo mpamvu mbabwira nikora subscribe kuri DAMOUR TV Show ujye ubasha gukurikira amakuru yizewe nta handi wasanga amakuru yizewe kubijyanye n'iki cyorezo cya Marburg kiri kugenda kimara abantu ndetse kinatera abantu ubwoba. Ahanini biri kugenda byibonekeza yuko hashobora no kuza nazaguma mu rugo nihatabaho ukwirinda gukomeye. Itangazo ry'iyi minisiteri cyangwa se rya minisante rivuga ko iyo imihango izajya ibera ku bitaro ahabugenewe kandi yitabirwe n'abantu bagenwe cyangwa se bakeya. Ubwo niba abanyamuryango bakeya ndetse mu by'ukuri ukaba bari imihango yo gusezera ku muntu wapfuye yitabye Imana bitewe n'iki cyorezo cya Marburg, ahanini bikazajya bibera ku bitaro kubera yuko ahanini atazajya nashyingurwa mu marimbi asanzwe kugira ngo hatagira abanduruzwa n'iki cyorezo. Iri ni itangazo rivuga ko igihe uwapfuye yazize Marburg nta kiriyo gikorwa gihuza abantu benshi mu rugo kugira ngo hirindwe ikwirakwira ry'iki cyorezo n'iyi virusi yacyo. Mu bagize umuryango n'ababatabara kandi ko gushyingura uwazize Marburg byitabirwa n'abantu batarenze 50 bonyine niba abanyamuryango baho hafi. Mu rwego rwo kwirinda ubucucike mu mavuriro kandi muri iyi minsi gusura abarwayi mu mavuriro yose bibaye bisubitswe mu gihe cy'iminsi 14. Ibya bindi mwagemuriraga abarwayi cyangwa se mukabasura aho barwariye bibaye bisubitswe mu minsi 14. Umurwayi akaba yemerewe kugira umurwaza umwe ushobora gusimburwa mu gihe runaka. Amavuriro yose yasabwe kugirana uburyo bwihariye bwo kwakira abaje bagaragaza ibimenyetso bisa n'ibya Marburg cyangwa se umuriro, umutwe, kuribwa mu nda ndetse no gucibwamo bya hato na hato. Hakoreshwa uburyo bwo kwirinda bwagenwe bwitwa
IPC. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda mu mabwiriza yayo kandi yasabye abaturarwanda bose gukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe, ariko bakita ku isuku no gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune inshuro nyinshi. Minisante isaba abantu kwirinda kwegerana cyane no gukoranaho no gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso, kandi bakagira umuco w'isuku ahariho hose no gukaraba intoki inshuro nyinshi bishoboka. Ibimenyetso by'ingenzi biranga uburwayi cyangwa se umurwayi wa Marburg birimo umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya cyangwa se inyama z'umuntu, gucibwamo no kuruka bya hato na hato. Ibi ngibi bikaba ari ibimenyetso bikomeza kugenda bikwereka yuko uwo muntu uri kukubwira ngo muzanire amazi cyangwa se uwo muntu uri kubwira ngo ari kuribwa mu nda, ugomba kumugendera kure ahubwo ugahita utabaza ababishinzwe cyangwa se abaganga. Minisante rero yatangaje ko umubare w'abamaze kwitaba Imana mu by'ukuri bitewe na Marburg wamaze kwiyongera, ari nayo mpamvu dukomeza kugenda tubashishikariza kwirinda, kugira isuku ndetse no gukomeza kwirinda gukoranaho. Nubwo rero ibi byamaze gutangazwa yuko abanyarwanda bagomba gukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe, ariko hanakemangwa yuko mu by'ukuri hashobora no kuzaho ikindi kibazo cyangwa se iyindi guma mu rugo. Mugomba kwirinda kugira ngo hataza kugira ugaragarwaho no kutumvira ndetse no kudakurikiza amabwiriza ya Minisiteri y'ubuzima. Tubabwira yuko mugomba no gukomeza gusengera u Rwanda, kubera yuko mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda biba bibi kurushaho. Nimba abantu bakomeje kugenda biyongera, ubu ngubu ni ikigaragaza yuko indwara yabaye mu by'ukuri icyorezo ku buryo bukomeye. OMS rero ni umuryango w'abibumbye, ni ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, yijeje ubufasha u Rwanda rwagaragayemo iki cyorezo cya Marburg. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryijeje u Rwanda ubufasha bwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virus ya Marburg cyagaragaye mu Rwanda. Ku wa gatanu tariki ya 27 Nzeri nibwo Minisiteri y'ubuzima yatangaje ko iki cyorezo cyagaragaye mu Rwanda. Itangazo ry'iyi Minisiteri y'ubuzima yasohoye rivuga ko hagikorwa iperereza rigamije kumenya inkomoko y'iyi ndwara. Yungamo ko hashyizweho ingamba zo kuyirinda no kuyikumira kugira ngo u Rwanda rukomeze rutengamare. Mu by'ukuri nk'uko mubizi, Imana y'u Rwanda yirirwa handi ikarara mu Rwanda. Imana y'u Rwanda komeza usekera abanyarwanda rwose udukize uyu mwaku w'iki cyorezo. Minisante yavuze ko hatangiye igikorwa cyo kumenya abagiye bahura n'abo ngabo twababwiye 8 bagiye bamaze gupfa, ndetse n'abo ngabo 18 bakiri kuvurwa. Mu by'ukuri hakomeje gukomeza bavuga yuko nubwo umubare uri kugenda wiyongera, ariko ibintu biri kugenda wenda bijya mu buryo, kubera yuko abari gufatwa ndetse n'abari kugaragarwaho umuriro mwinshi no kuribwa umutwe bidasanzwe no kuribwa mu nda no gucibwamo no kuruka bya hato na hato bari kugenda bashyirwa mu kato cyangwa se bashyirwa ahantu habo habugenewe. Umuyobozi wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X yijeje guha u Rwanda ubufasha mu rwego rwo gukumira ubwiyongere no kwirakwira kw'iki cyorezo cya Marburg. Andi makuru rero ku bijyanye n'iki cyorezo murakomeza kugenda muyakurikira, nta handi mwayakura ku amakuru yizewe, kubera ko tuba twagerageje kuvugana n'abaganga ndetse na Minisiteri y'ubuzima, tugakomeza kugenda tuvugana nayo mu buryo bwo kugira ngo abanyarwanda mukomeze rwose kubona amakuru yizewe kuri kino cyorezo, mubone n'uburyo bwo kukirinda. Mukomeze imirimo, mukomeze gukora imirimo yanyu ku buryo busanzwe, ariko munazirikana kwirinda ku buryo bukomeye cyane iki cyorezo cya Marburg. Andi makuru rero ni mu gihe kiri imbere, reka tubabwire mukomeze mukora subscribe, like, share na comment, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu rwose byizewe kandi biba byakorewe ubushakashatsi. Amahoro y'Imana aho muri hose, turabakunda cyane. Ciao ciao, asalavisra. I am your son, I am your boy, Lion Damour Hermanas on the mic. I love you so much.